Udah sebutan di Baro? Kalau jangan mesti suri jangan minta kalau pos kulnong berperang kabawan negara Armenia. Kaketen jangan mesti suri kadai kabapun yakin nomor beritu. Kalau bos kalau Armenia ke 7-day Adventist katerang ia penyesan kejeng ia jongka ia ujisu halari. Kawai kaparlok kalau ajeng buat bakan pun yakin nomor pun jongki beruya bakan itu. Kata kalau dia harus nampak kendai sepak kendai pesan, kapol bayar ke Armenia la sensya la Soviet Union berompat dan mobile hakan luka-luka bentar jangka pertai. Kalau bos kalau dua halor kata kejeng ajeng mud berhak sengi kebahinyau kalau dua. Itu hanga ya unu unambar ngan pun. Kalau pun la kapun ya uwe unambar. Henry ubriu bajubab das no tenat kejeng pun jangka. Kalau longkum jobat kiwe bajubab. Henry kawai kesengi kalau yok pun ya kawai kebriu ke balak kamrang bak ke bawah kerteng ke Olga. Ke Olga kalau pedian ke jentua jangka liubov ban ai Bible study ya kak. Kapa ke Bible study ke ya na kawai kesengi kawai pat ke lia long par lok bak ke Olga kalau ya rap bak kiau jangka kalau temben bak kashitom ha bak kamdai Kristan. Kalau liubov kalau tentu kena cek kiau jangki ya tu hai syafau Jesu. Ong ya ibe yang ya Jesu pun menong tem jong Katu kan sini hadian, Olga kalian tu hak liubov, hak tu kesini bapa tentu yang ngala lecoy ikia, bat ngala yang lap hai sepang Yesus. Ini tiang ya menong penem jong dilepas mat ialah tipop, hak tu kemiti ialah kelat. Henry ngadan jengkerban nak bentar jong namar ialah tiang Yesus. Arsnam hadian ko Olga kala IT la kamsiam jong Yesus, rengka ka kawai ka bahayeng hak jeng syak baptis. Laka jengmen pemlak batai, kalau bos kalau buat jengmut balengba ke telefon, kalau yok kering yang lagi mensiam jeng Jesu, tiga itu tiangnya ke jengpun jengkat. Hakawai kesengi ke nong jubah pelayam, hamar bakal bos ke keren cepang belai, ke empat, ngadon di kakun ke bersitum jon laka jeng kering, kalau dua jengkermen, lak men keren bat ka lada pikwa. Han marhi kalau ai kakun hakakun ke berketeng ke Allah, bat ka balada aku lai senang. Kalau bos kalau keren. Henry kapun kalau jar dan bakren. Tapi kalau dua ha ublay ba unyirap ya ka. Hadin henjat sni kalau ya thu ba ya ka Allah bakadang puli ka kot early writings bala thu dak Ellen White. Kalau snow tenat ha ba ka puli ka benta baka memward ka batai hang ka batai mai. Henry ka Allah ka snap jarjar. Nang ta ka liupov kalau kan mau ya ka film kartun ha ka ba na pen iya ka per ka ba itenat ha. Ka kali hijupet ya kata ka kartun. Kajungan kes mo pa kalau sawah ka telepon, bakal liubov kalau kamtin, kinang man rekiep le, nang tapat kalau beten, mudah ublay ulah penkre ka per ka bakami tanat isu, banyak ka per ka tu ka kartun. Kalau liubov kayai keren hang ka bertai mai, nang ta kalau sengawa ka sul jang kawai bak ka buyung ka baong. Wat sengawa ngelas ngap tu, ya ka jengyak ngelas ngap tu, ya ka jengyak keren pun jong pi. Kain bapia tu kalau besnul tenak sat. Kalau kalau kiep kitian juga jengshat kemen kilami nak sentuh juga. Kalau kemen bakal dan masngap tu itu jengi keren juki baru angut. Nang tapat ke kemi juga Allah kalau keren pad nak telefon extension dak jeng kemen banyak sengau bakal Allah kalau keren. Kalau dengoru kalau pendong ke Allah banyak kie. Kata jengja kalau pendong ya baru langut ke Allah ke kemi juga ke para marjan dan mentah ke Bible study ba ai ke bos. Hendak tayo hadin, uwe beriu bapeni tu ila dia kemenong yalam jengko wei kat kabala Kristan, ula kempian tak babaro samud kia keren. Malayo sengat ke jeni keren jengpi, bat kilong ki besngot tenan. Dakum ta ula shim bentalan ke Bible study, tika liubov kala ai Bible study samud ki beriu lengba kat telefon haka jukopot. Om selang hadin kata, ka ala kala ai ti la kamusiam jok Jesu, bakala syak baptis. Kajeng hiring jengkaru kelaja, minta kelong ke dekat balang 7-day Adventist ke camp. Kalibov ka ong, nga ayu ya ublay ba ula ay hangay kani kasap, ban syakri ki beliau, kam tam lay ki bangam itu ng baka telepon. Hagi promen syua, habadang yad ha kajeng peneng kam telepon, lalu gasawad kila banyak keren ha kajeng kopor, habadan ka telepon extension, habaru ata di telepon. Lalu banyak keren lang lainwad habadan ka cross connection. Henry nyar bandan santali ki cross connection, habdan ki telepon ki badan halaki jong ki giem. Dia kan dia jengja ka day bed ka kamba jong play. Takan dia jeng itu kana mission seri. Bersyukur.